Saumo watilika ndatika dhanda tu alaindi mwi mutana alikavane mutongo TV yutu alika ndini wokunikili wa madhangu nyenita wa Carolina mweni wa muteti ni kwete dhangu ya The Standard. Na kwa nina ukethia nina wikwacho kana muthenya wa kunwa kwa ila umundi ni matuku 28 kana mathangwani matuku 28 mamwe wa nyanya mwaka wa 2023 ni kwete ithangu ya The Daily Nation na indini tawasal Betty Wambua. Na ndi musesa mwenda tuambelele no kunikili wethangu ya The Standard. Museo ndo Betty. Museo. Ni museo. Na ina musesa mwenda no mama nenge tu wito. Peyo batalite 351 days. Na batalite 351 days. Maundu ma oteti. No mende na kuikinyia kana ivyo vya kioteti yone kaende na kuongeleka. Tibalike. Ando makulilie kana mundu Uhuru Kenyatta isi ando kana Kenya mendo kunia Ruto makakunia Ruto mendo kunia mundu Sifuna makakunia mundu Sifuna mendo kunia mundu Kalonzo makakunia mundu Kalonzo nondo akwithwa mena chao freedom vasio ela manengeto ni katiba kandi ya Kenya na ndende tuiswa neni itina makwamba kwiwa niwe sponsor wangaliko ya ulei nuko manenga kindu ni kenda makatwaisa maundu mauteti na indi mauvo wasu no manenga nitwe ndini wa udhiwe wethangu ya The Standard na indi yandikitwe be tolerant na indi bakandikwa bena political intolerance karabe maundu manama ende ndini maundu makiuteti vandi ya Kenya. President William Ruto ICA kana predecessor wake kana mundu Uhuru Kenyatta musumbo thomwe ya wia ena option ya kwithiwa a statesman na mundu ungi kana noto na ku rise above politics lakini kila wiki ite oyu ana choose ye kuthea kana ku clamp down na indi ayekala ndini wa opposition kana ngaliko ya ulei na Uhuru Kenyatta ICA kuungamia kana kubatandu alangi methwe mena political meetings no ndu mwana kutunga ndia Kenya na itina na indi amu ya kethi wanu kwenda kura kulia Kenya maunenge kura isu kwa mugo na asia onake eti sio kura isu na abatwa lakini ndatula asiokie asietia na ainewa. Aindi mavota asuno mama ithanguni kana uthiuni wa ithangu ya The Daily Nation mamukonetie president uthiumwe ya eta wa Uhuru Kenyatta na aindi mavwa maandikito Uhuru takes on Ruto na kwe mthenya wayo Uhuru Kenyatta numini na kutangasa wandana na kwa siate wende na wendi ona umwe wa kuungama kwiti kibila banthi ya Kenya na kitumini kiwa alame utume anzeke kana utume amavoma kwa sekana ni wo kuungamia kana withitwa I sponsor bombano cia kiuteti cia ngalikweno ya ule ungwa mwavuli wa linda mwananchi isulinge wete na uwona umwe na ende oneni wake ukaitina na President Dr. William Ruto kwithwa yase kana ni umwe katwa alame ithitwa mai sponsor kana we withitwa yungamia bombano isu cia kiuteti cia linda mwananchi na amina kwa siate otondo karo amina kwa ile senika na Kenya ni makasa kwa kana ni makamola mekwenda kunde tuino cia kutinda cia kwa sionu kusponsor siena bata onomwe asethia Kenya makethia mayendo kunia Kalonzo ni Kalonzo ethia makendo kunia Sifuna ni Sifuna ethia ni Matiang'i ni Matiang'i na ethia ni President Dr. William Ruto ni President Dr. William Ruto anyway ndena bata wa ikibela isu na ndemwa nusu kukona nyonego wa kuungamia mbombano siaki uteti mavwasume ithanguni ya kanana ya katano ya The Daily Nation. Ithangu ya kele inenete maundu ma kisomo atondo twese kwambelelio mondende amanyibwa ne mambe ya kusoma skulu na ende yandikitwe back to school tough term awaits parents learners amid cash crunch na ende ni mambo makonete ende yu ondo asia imethitwe mayasi last term kuibingwa kwa ina makwani maingi kuno ma maybe fees na ende o yu amanyibwa ne masio ka skulu meambelele kwamba kuiba isu siatene kana meambia kuiba siata moyo asia imena mawito makuiba mbesa kuwa mabuku na mwa manyegwa meba ya metetete kwika mutiani wa muthia wa mwe kana mathi term wa katatu na ende nibona ni twei pana ina capitation gap kana mbesili nenga na wae muno skulu ni cia secondary kuituka kana undo asime expect ya mane wembese isu tiwe manenge to like term 1 ma expect ya kila mumanyigwa anengwe ngili 11
na 122 shillings, lakini manengi ngili muonza pethe abe na gap ya ngili 3 na yana 1.7 utamu wake ile ma expect ya ngili 3 na maana mebu langu, lakini manengi ngili 5 na 137 whether abe na gap ya 1535 tamu waka 3 ma expect ama ne ngili na manana na 49, lakini manengi ngili 3 whether ya kila mumanegwa ni wata ngili mwe na in the total expectation basi let's say expect ya wakunengwa mumanegwa mwaka muima 22,244, lakini makwati ya 16,456 ila mara na nengwa mbese isu amanegwa asu ni menuka of course makamande mbese la kutena fees no menukie makalati mbesa musina indi ko kubitha ngo yene jenenga nitwe kana siana ina break ya 3 weeks na makabinga matuko 23 October after masomo sumwa kenda kuituka mutiani wa KCSE ukambia October 19 na wisonga mwinusu wa November, lakini mitiani ta KEPS ya KJSEA nelenge ya National Assessment ambia matuko 26 October. Na indi kwe mthanyani wa hiyo no ni report ile nenganirwo ni President Dr. William Ruto yugo ilovila scale ito like kana capitation fee ese ni minete ko like indi na mwana ni mama school masi kana maikwa atitilo viso. So sometimes me I wonder who is telling the truth, because now the president says tumeachilia pesa na mwana ala mongami you ma school masi kana we do not have money, the money has not been released. Yuki like bobeti ni kwa ona report yetu nengetwe dhangoni yeye at the standard nika nae of course president asa unenga ni tembesa umunga kwa ina unenga mbesa wenda like 10,000 na unenga ngili na of course ina unenga mbesa, lakini yuki lo kuya nika na isu anenga ikinekata mama isi head of schools heads maiza kana ilo bizu si watu kwa ile ketwe yibo complete na mase kana yuitebo ni subigena kutamba icha kwithia yuko kwa ilo bisitebo kwitamba icha banene maundu makisoma bande ya Kenya na mono third term kana tamu no amuthia makani kana kalendani ka kisoma kama mwaka wa 2023 na indi ithanguni akana ne thangu ya katano na alama ubo manengetwe uitwe thanguni ya The Daily Nation mamukonetie president Uthiumu yewe Uhuru Kenyatta na ulotangazie wandani asiati ndena wendi ona umwe tuni na kuelesia wa kwiti kibelo na kimwe bande ya Kenya na kitumini kiu atongo yala me omubwa mayase kana ni wewe ithitwe I sponsor mbumbano cia kiuteti cia linda mwana injinele tongo ni mundu kana ithitwe ina tongo imanga liko yole yala mete mata kwenda kuthukuma na president Dr. William Ruto tumonete senator wa county Lovia Edwin Sifuna mbunge wa Embakasi Milono Wasua Babu Owino James Orengo ni governor wa county ya Siaya kati wange ase kana weti wo withitwa itwa isekiu na kitumini kiu Kenya no mama kethia na mwana wa kusakwa ono kethia umitwe ndeto siliata Kenya ni mama na mwana wa misio wa kusakwa la mekwenda na tuikunikilo itina nikana mwaka wa 2020 ile president Dr. William Ruto asindie kibila cha president tawe president deputy president wa mbe kana munini wa president wa mbe ula wongamie ubathukanu kana ate kuigwa na predecessor wake nake ni president Uthiumu yewe Uhuru Kenyatta na otau Uhuru ethitwe aetongwese chama chake cha Jubilee kana chama cha Jubilee na wala mimi tenda kumolo tamundu Fred Matiang'i minister wa tani wa maundu mausese ibante ya Kenya Fred Matiang'i tukutwika tewo ko kile kibebelo cha chama kiu cha Jubilee na yu amwe kati wa anyanyi maba kupema president Dr. William Ruto ni maliki ile muno oneni wa Uhuru na masiati we gave you Uhuru now 10 years in office but you harassed and frustrated Dr. William Ruto even while he was your deputy. Now that God has given Dr. William Ruto a chance to be the president, you are seeking to destabilize his government and remove him by sponsoring opposition leaders against him. Usuni Governor Eric Mutai. Na ake president, you know Uthiumu yewe Uhuru Kenyatta. Nebo le handle na mawazo na asiati. I don't want to be labeled as a sponsor. If you want votes, ask Kenyans politely. They will give them to you or deny you. I asked them for the first time and I was denied. Kananu waitisiye kura kwa ibinda yambe ila wongabire kuiti kibela cho president na apaluka. Na siyoka ingi nundu yaseka na I came back and they voted for me. People should not come out and say that whatever I'm saying
I am politicking. I have no interest in any position. Na indilikana kana mwaka wa 2018 no President Dr. William Ruto na munene wake binda yu President yuthumwe ya Uhuru Kenyatta maithiwe ni vathukanyo na mambe ya matanisia na mundu ethe eko na kampeni ciake Uhuru Kenyatta ambia kumukwata mbau mututia Raila Odinga kukitia kivile cha president usakwani nola muthelu angilile miongo ile nake President Ruto hama I think he won on sympathy votes. Oh, you think? I think. Nondu akwithia yu athiuka yaze tio mukuhona yaze munene wake no cha muthuku na join agreement ya kila mundu 10 so this is my time now to lead na akwata kivile kiu yo uteti ndwindu na ndo asuma na niwe kila mundu wanga making'ang'anioni aweta uthuku wolongi na mawetanga na iwe thanguni yake ile no mobo makonetio kisomo bala mumanthi omwe wa kimanisio cha Mount Kenya University kuyanga likonesha Eldoret etwa Faith Cheptoo Korir na ene kwetuka mumanthi wosu no nethiwe numba muku half naked anesie kana ndo manesi ulika numbesu mamwithia me force kulika numbesu mamwithia indi atona ngito ngingo yake aketa thakame mbingi muno na indi maundu anthe metwika mekuna wanundu wa wendo love triangle kwetuka kanae maobisa ma polisi no mana akolisi no mana investigation kidogo makulie andu ala metha mese mundu mukosu kana kele tukuka kwetwa Korir muthanani wa kana etina wa yukwithiwa muku na indi andu mana asasia undu mesi kile tukuko wanundu wa wendo ono uyobo asieni makulwa na sovi kana guardians nikenda maethio makinvolve ciana cio muno enda kumana mwana waku baya skulu aendese chao atumete ndo nondo nange no me utuma ndo na ndo athuku kana andu mene na ndo isa kwitwa mwana muku mwiwa Faith Korir kutuka kana nuto iwe Moi Teaching and Referral Hospital mortuary metelete wikwe postmortem na ndi mavu asume ithanguni yake ile ithanguni yu yake ile ende biona mavu meotwika bena muimi umwe na ende mekusanisia kitheka na police boss kutoka kana anaende kitheka ni chake na la police boss usu aitwa muimi usu aitwa Wilson Kipchumba Chesonok na ende kana yakula ni na Joseph Kibet Limo na ende kuituka kana mundu Kipchumba ni wauye kitheka kiu na auye kuma kwi relatives ya mundu kwitwa Kibet Limo lakini ndaisone wa mwana waku on kitheka kiu chake ta chake wauye na indi wa kulia mebia ela irresponsible kulikilila ani kenda mamunenge othasio wakwithiwa aki access kitheka chake cha eka miongo nyanya mavu asuma ithanguni ya kele ya The Standard ende ithanguni ya thantatu ya The Daily Nation tukomana na mavu ange makonete uteti na maandikitwe Fence-sitters face ODM loyalty test for party tickets. Pena tongo yamwe alamenga likoni ya ulei. Na tongo yesu menga likoni yesu ya ulei. Maya timo menga liko ya Linda Ground kana Linda Mwananchi. Na amwe kati wa alama tethi ito imatanga siete kwa udhei pala mekuthia thea methi wa methu kumana na President Dr. William Ruto kana methi ya memukwata mbau kana mekwata mbau mwavuluno nki utongo iwe ni mundu Senator wa County Ilovi Edwin Sifuna umwe ni mundu kwitwa Milly Odhiambo nola wita muni wake wa kana tamumbunge kuya Suba North na eweta kana eweta kwithie umwe katwala manumani siko sia kupithukiwa kwa atongo imanga liko ya Linda Mwananchi na ni ithoko ilina kusiwe osumwe ilimbetu ko ya county ya Homa Bay ana sia she's condemning incitement to violence and act of violence na sia I do not condone the any decision of politics. I urge respect for the rule of law. Brand me whatever you want. I will not sell my birthright for a piece of meal. Na UK kiuka kabindani ka amana atongoi ama alame ungua broad based government ma chama cha ODM na kila kibindi te kukwata na pamwe na chama cha UDA kana cha President Dr. William Ruto kwa sakana alamete ko ndakuthukumana na President Dr. William Ruto madisappear kana mayumilie makunga mote the UK ndo chuchu nchotu mamwe kati wala mate kwenda kuthukumana nake matatanga sa wanda na kwa cia I'm not willing to work with the president or I'm not willing to work with the broad based government na you ono mwe kati wala imethitwe meto fence-sitters mayaiza kutanga sa munga muo wa are you with Linda Ground or Linda Mwananchi
na umwe katuo Amina na kunya oneni usu mawiyone maikwenda ukanthini maikwenda kuthitha lakini nenge nundu wa nitameukia kwa send you work na president nundu wa kwitha maybe ona we wa disappear it is not a good thing anenge kuuni kulikilila freedom ya mwenende ona atongo yasu no enende ithangu ni akatatu indi maovola manenganitwe bane mabo makonete taikunu umwe na indi taikunu tuka ni wongamisie kana ni wa terminate ye contract ya muthukumi wake na yu ailete kumwiba milioni ile nundu wa kwithiwa terminate ye na kwani ye kuthi koti na indi mundu ucio tuka ni 360,000 a month lakini after kuterminate contract yake itendelu atuka ni waile kuiwa milioni ile ithangu ni akatatu pia bena mabo meno tanu makonetie maundu ma utalii ku ya Mombasa kwituka kana oyu andola mena mahoteli ku ya Mombasa mena nyumba cia ukoma ni maende na utalania mbesa mbingi muno nundu wa kwithiwa kwina andu aingi mekuka ku ngalikoni cia Mombasa exactly oyu ti holiday aina ndo thi Mombasa nakwa mabo wangi manenganitwe ithangu ni ya katatu indi masibitali ni makulwai methwe maye yuma yambia kwiyumbanisia nyasane wesi kana mbua ya El Nino ni yambie kuwetwa na nundu wa kwithiwa kwina masibitali maitu mekundu kwitha prone kukuwa ni kiwu cha El Nino choka yumewa mambia kwiyumbanisia nikenda enende maikakuwe ni kiwu kana wo hospitali ni withi no makomete lakini ni modhino ni kiwu kingi ahead of mbue suika isa kuwa with ni message ya uwa undu makekana na andu mo mavo asuno merile thangu ni ya katatu nende o twisonga na mbere thangu ni ya monze thangu ya the Daily Nation ni kiunikilo mawangi kana kunengelele mawangi makonetio uteti na yu ana mwana president Dr. William Ruto na nthini wonena nyo imwe kwa imwe na andiki mama uvo ma kuma kisese kimwe cha mauvo kwa musinu dobi wakatano na mini na kuthela Ruto anaisekana ndesa kuthukumana nolo na munini wake kana we munini wake na nguthulo ku motongo ini eta wa Rigathi Gachagua ula ni motongo wa chama cha DCP na indi ainena anaisiati kitumi chake cha kule thukumana anaisikana ni open kana willing kuthukumana na atongo onthe mangali kweno ya ulei indi bena mundu umwe utathukumana nake na mu profile asikana ni mundu la withitwa ayo thothia ibathukanyu misingini ya Kimbai kana yumia mode ni matonga kuthia mayo thothia NND misingini ya Kimbai na asikana ona kawe willing kuthukumana na anu amwe kana na atongo yengi ngalikoni ya ulei wenda amba kuthukumana na mundu tosu na mundu usu description isi yake ivalukila kwa mundu Rigathi Gachagua nukwithia kwa kabinda kaingi mbomba nonse president Dr. William Ruto nuwithitwa yasi yikanai munini wake wa tene Rigathi Gachagua ni mundu iliona anona ni mundu wothothia NND misingini ya Kimbai ni mundu mukabila muno na nowe weterwa kana description isi ni nenganitwo nthino nenenya wake na andikia suma maubo na indi nake otauka bindani ka unumisi oneni usu nake mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ni umwe katwala matangasi Rwanda na kwa siati ona atongo yangi malika kuthukumana na president Dr. William Ruto wende sa kuthukumana na president Dr. William Ruto ona ibinda imwe usino neni wa president wa mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na oneni nusu nandiki mama ubo Ruto inena hana asiati I would however be reluctant to work with any leader who does not share the tenet of nationality of the unity of the nation, somebody who believes in ethnic bigotry. Mathangu onthe onethangu ni ya kana ya the standard manenete mabo makonetia uteti na indi pabe na mundu Uhuru Kenyatta ete Ruto don't claw back freedom, let opposition campaign na indi amwete kana enda ketha kuikala tokulikila freedom ya NND na aekane na angaliko ya ulei etwaisi maundu ma campaign undu ya elite kwithiwa ikitwaisia aine na ingine waisi akenya ni oe muno if they want Kalonzo it will be him if they want Ruto it will be him if they want Matiang'i they will pick him if they want Sifuna they will vote for him mavo wange makonetio uteti kanisa nulikie ile na indi wasia mundu Douglas Kanja ailite ku resign nundu wa kwithiwa asikosia ke uteti andu ila momba nete maunduni moma ki uteti maibithukiwa ni andu matesikie na muno asia indi bena impartial policing impartial ukethila andu amwe ni mekwikala indi ta mekwose wa mia muno nundu utwaisa maundu ma uteti na tangaliko ya ulei ni kuwetwa muno mavithukia ta methite maingi biite muno ngalikoni ya kiuteti na indi pia ICA ABC yailite kuosa
maundu mame yao na inde ipata andu ala kana leaders ala methitwe mai promote tribalism kana me utwaisha uteti wa kimbai imabate from contesting kana kwite ibila ila mekwitha mayenda kwita 2027 nikenda withile ketha mundu nuko kila kitani na ende ethe aitwaisha uteti wa kunumanga no kibuthia mundu su abatwe puniza ma IBC kwitha akitia kibila kiu 2027 onongwe momo recommend na kene waisha shun violent politicians ende akulilie mundu imod comment ulande minister maundu ne mausese iwande ne na Raymond Omolo munini wake akulilie aya Kenya ma avoid opposition rallies ila sithi itwe muno ikonanwa na maundu magunism aya sekana violent politicians kana ndi atetia lame utikatamena maundu ma violence should not be given an audience kana mayale te kunengwa andu makumethukisya na ende nene ya kabianga kaundine ya Kericho ibindani lame itwa iti marathon makwetwa Belgut marathon aise kana makundi ma usese kana security agencies ni mambe yeyu nzia nzao sia kutwaisya maundu ma intelligence nikenda withe kila na umbano wa kisiasa ni watu iwabatena mathina na ende pia no neneye recent violence ile inatuwe kuyanga likonisia Homa Bay ayase kana maobisa ma polisi ni mana atumikie kusiya andu nthini wa ila ndambuka ya linda mwananchi lakini ono huyo umo wono natiwe ni thayu na ana matiwa mena maumisie muno Omolo no kulili andu mamwika maiketi kile kutumika nae kurudwa nduthe nthini wa mbumbanio cia kiuteti na ende asap marathon isuma na twaisi nina rezi 51 million shillings ila ende nisa utethesia amanyiwa ala maumite misila yokwati munini masomea Belgut Stare Girls and Boys mavua sume thanguni ya kana at the Standard na hindi nditanesia na mauvo ma kiuteti ma muthia biuni kana mutongoi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ewata kwithia inde bikia na kwitika wito ula umitwe ni nzama ya wiwanithia bande ya Kenya NCIC yulwa uneni wake ula weto kwithia ewa kothothia eni nthi misingini yake mbai na kitumi chake cha kulia kwitika wito uititwe kana kwendeka kulika kubika mabisini ma DCI kwa matuko miongo na monza ma mwiyu wa nyanya no chumani ke saa nyanya cia muthenya eweta kana ena trip kana ndambuka ya kuthiko ya nthi ya America nelo kweta kana ithitwe bangitwe kwa ibinda ya saa na akatangaza na kitumini kiu kwetwa kwake kwi matuko miongo na muonza nake ailite kuthi ndambuka isi andisi ya America matuko miongo na thanthatu ndebikiana kwitika na kitumini kiu asia amwe kati wa aneni make kana anyanya make mabakube meweta kana iti binda yambe uneni wako thothe ene mbebe singini ya kimbai kana NCIC ikumye monyungu nyesio yolo amwe ma ateti ikumye maoneni ma mena ndeto ito na kwithia yo thothe ya kimena na ethia mwe ya unuko atiwo wa kumkwata Rigathi Gachagua lokwe kana ethanda kabika nthini wa mobisi yasu kwi muthenya nusu wa matuko miongo ili kana kwi matuko miongo na muonza chumwane okay no kwithiwa ayo aikwatwa kana ikwambeni nake senator wa county ya Nyandarua etwa John Methu abina kwazikana the law must be fair to everyone nundu bena andu angi alama konetu na oneni otono na mayaisa kwikiwambeni na tivi ndambe Rigathi Gachagua kwazikana akiwambeni kana aketikila kwi twa kiseseni cha polisi kana mabisi na loko endeka mesalu ikethwa serikali kwisilamu biane ono wa NCIC ukabikiana kosi ya matambia andu alangi menga likoni ya serikali methitwa majumia maoneni mathiata asu na jumethwa ine na asia the law must apply in uniformity of intent. We do not want to reach a point where we are called upon to treat NCIC as another political party in the competition. Na indi amwe katwa maundia nila Rigathi Gachagua kwa konanyo na mo ndi bamwe na oneni ula womisie kwe matuko miongo ili na atatu kuye kauntini ya Kisii yulu wa mumbunge wa Nyaribari Chache eto Zahir Jada na ula kumuweta kwethwa kana kweta kwethwa ni mwindi asioka kwa Okay, ithangu ya thanda tu ni mwobo makonete Migori leaders kana tongo imaku ya Migori indi kwituka nai pena ibyo bya kiuteti na niyongelekete muno nundu wa kwithiwa the county leaders kana tongo imaku ni maenda na kumobilize nikenda maleane na plant linda mwananchi rally kana indi mibangwela yende kubangwa ni linda mwananchi ya kutwa isi rally kuyanga likondesia Migori na indi pia sai
kana measia nima metolile muti movement isu ya linda mwananchi no measia ni yende na kuthreaten regional unity kana umwe wa kisio kiu na inde measia nima ende na kuongelela competition ahead of 2027 elections. Tom Odege ulani Nyatike MP kana member of parliament asia ithie tanduma Nyatike nitu amuite kusupport the government and we are not going to change na asa the wa mundu erengo no kuoka na insults we will meet him na inde mavwasu meithanguni ya the two ya the Standard ende kwa mituke ni kana report ila yumiswe yu ya mituke yolo wa amanyewa ma pre-primary yona nya kana only 10% kana kilungutia 10 yolo yana cha alimu ala methito maisomethia mani te kana mena utwikola wendekethetwe ni serikali kuislamu benu wa kisomo kusomethia na yuwa ko lwa alimu ma school ma college kana kiubundi cha kusomethia alimu mabikie na kuikithi kana ni methiana partnership na maskulu ni kana kumana ni miana iba kana ni mabuthi me bala mebo mailite kulindo ni kana kuikithi kana alimu ala me usomethia ciana citu kiwango ni cha primary ni mabikie na kuithia meno twika ula wendekethetwe ende twisonga na mbe report ya mudia asamitu ndisema bikire ba mundu ikaro bena ni madela tunangelelio swa mweso ni kwambe tukimituke hithanguni 13 ya The Daily Nation ni kana mundu Dr. Mutiso Killers kana ula mundu mukono wa iwe ukwetwa kwithia o ano wa iwe ni mundu mukaungi ula ukwetwa kwithia mukawambe wa mume wake alama moyo meweta kwithia maibito slingi 300 nikana kutwaise kiko kiu wa mundu mukosi kutwa ni thayu na yumwitu wake Angela Mwirwa eweta kwithia ethitwe in communication constant communication na Kenneth Sang na ulo kwetwa kwithia senior officer na ulo kwetwa kwithia ibuti yake atumikie kwa tha mundu Dr. Mutiso na ndio irango nisu ya 13 tukoma na mauwangi makwasi mundu governor ula wa watene wa county lovi eta wa Osonko nuntu na kwithia ayasis lingi milioni 385 itina wa kila kiwota kana kabindane kala wa utongo ini mwaka wa 2013 nginya 2019 be wa kunguthulo kuma utongo ini weta kwithia atumi bembesile wa atumi ya kwikia nthini wa bengi ciake na siati lito koti na yuni mambe kumwiki okunikili nikanabikie na kuiva koti wile vya isu beti nenda tamboso kwa banini babe alimo yani kwa tuika 10% kilomita 10 percent cha alimo alame usobeza pre-primary ni mume no tuika kumaanisha kwa alimo mewa vuzugubi matesite maende ziki na nitotwa yesi ana pusito yumo alimo asomeza sechao kila wisi ni wisi yube na kindu kimon tuta implementation CBE ila ya CBC ninzeo lakini nye nona implementation yake ndia atwa yondola bailite na bayaidho abena training biane ya undo alimu mailite kutwaisa undo yu ki alimu ala meumina kusomo yu ni tofauti muno na alimu ala meba mbe na ile mwalimu yuku ya mashinani wa primary owiyo na miaka songete na undu CBE ilie implementation mwalimu sundesa kumikondola bailite one ni kwithia maybe no betero ni binda we are in new times na chake linda ikwela training ya ilite kwithiwa ya kweanise kana mwalimu ni wani kusomeke mutalatala umwe wa kisomo cha CBE nienda kukulia nundu ninisiwe na mwana wenu kana kaupe benda kaka kuya mama nataka unisaidie na simu siku hizi tunasoma na simu nundu wakwitha niona mume onomba na yuni senga ketha no CBE ino etha mwalimu mwene nde umielewa na nemasia ikitu ilikuja mapema yoki na mituki ndio ukielewa na nitwalite kukisomethia I think nundu wake unitoe kitu mwalimu ukita kwase ni saidi weni na simu ni mzazi akusaidie lakini bio kagap beti ukethila send lesi ambe CBE isuno siye lakini yelewa yani ikuelewa siye kaki ni testers actually ni testers na you nizo oyu mawala mebo masia kana nanye no neti kileku oyu mwalimu asomeza tia mwana na musiki nondo yu homework ile sinenga no matuko akaro wase ai homework no you nondo yu ilo kuka wewe cook something and do this and upload online ita school ito to ya wae so be kindu kina
record mwana ayika no upload lakini kindu kila mwana uzu nengeto chikindu wika yini ndamukwika imwe mwika imwe kwa yuna mwana na wamino go upload online you yani you don't get participate dayo ECBE otwe ku implement kwa matauni no twasi ni kwithia implemented no mundu lawe kwa musini utana smartphone kana utenda simu hii na internet na area na yonde na internet kana ndena basic data what happens yubo ithia be na kundu kumwe CBE ukufeva amanyigwa na yo na kundu kungita ku mafeva tumira na ende musese mwenda tuminukililia kato sise katuni kaithango ya The Standard kasole to mundu ume sekitengwa sia blue na keki ya tai ina stripes sia green na yellow na kuete choke ni kita ni chao no kindu kibwa muti kibwa bao ninzo baya andikitwe gunism na yena mebwa ba mudia yandikitwe gunism na mundu usu akasia this is not what it looks like it is kiwa kikitwa gunism ti umuchosa this is not what it looks like it is kumaanisha kuna mambo mingi hapa ndani hiyo gunism nondo actually enzo mesu ni mbimbu actually na yena mebwa kiumu mwiku wake yetu gunism tio umuchosa kuna mambo mingi kwa hapo ndani atunike thangu ya The Standard ndi kai thangu ya The Daily Nation ke page 19 na kona nitie mubuko we na mbesa na mubuko sui na mbesa sioneka mangotele maibaluka na baute ni nyumba yona nitie mawikalo ma president kana State House na yuba mubuko ni unuju capitation available mubuko andikito available capitation na ilo visu ni kuona ibalukanga mubuko ntamutembuku na iba awo lono bena mundu ngi kuoneka allegate ko kona iko ko kuno kwandikito rising costs available capitation nino bena cost ingile sende yako kumengea na ndoki tumukona yitu kwewa nisiumie anene mama school no mayazete ina sio because of the cost ila hivyo ndo mata bene mangolo ona timbesa actually nani mangolo maende no na you rising cost yizi ende na kwati yani niliva lukite nono mubuko woneka wimo bei ndo sikita kwetu kasionde na ile zitikito na tima note ne mangolo ne masilingi ende musaisi mwendwa osuno we muthia gwo kunikili wa mathango na watu bicha mwendo ni wasao mwena ndateka 3 na nyanya nita Caroline mweni wa muteti kwa ni tawasali shabeti wambua ni kuendea muthenya mwailu na usiaisia musio wa ilungulingi situ siatia ila tukumbanise ba Mutongo TV la niongo atanio ya Mukamba.